我是音乐合伙人阿来。经过上次的竞演呢，我的歌手有了一个新的名字，叫进口小哥哥。进口小哥哥今天会带来一首进口歌曲。这首歌曲是著名的歌唱家维塔斯的代表作。这首歌呢，曾经在俄罗斯获得114个奖项哦。那么今天我的进口小哥哥会怎么样赋予这首歌风采呢？我们有请进口小哥哥迪玛希带来《Opera 2》。哇哦！今天他的眼妆好像稍微加重了一些哈。让饮食更养生，道道全食用油提醒您稍后看店。Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все. Мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем простить. Только я знаю, как после меня станут ветроголазить. Summer!
很高，为什么他可以唱这么高？ Thank you very much. 谢谢。Thank you, thank you, thank you very much. I love you. What I need. Thank you, maestro. Thank you. Dimash！ 掌声送给 Dimash， 跟他拥抱的是他的爸爸，掌声送给爸爸。爸爸有来，太好了！爸爸来了。他的爸爸专门从这个哈萨克斯坦远道而来，给自己的儿子加油鼓劲，掌声送给这父子。 Seni qo'mondga kuzmayın deb papa eshikni sirtida turdi. Ana aytib bo'lgandan keyin kirdi. 怎么看他唱歌，我都上气不接下气的。 原曲生了1次，他生了3次还是4次？